Zdravo, Nedim Ramić ovdje, naš i vaš advokat za auto udese u St. Louis, Missouriju, i današnje pitanje je šta ako druga strana pokušaje da kaže da sam ja kriv za auto udes nakon što je se desio. Desi se to zapravo često, gdje druga stranka uvijek pokušaje da se izvuče, da kaže da je neko drugi kriv ili da smo mi krivi, jeli? Ali to ne znači da su to činjenice, to je njihovo mišljenje. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Ja uvijek kažem da svaka priča ima tri strane. Ima njihova strana, ima naša strana i ima ta neka zlatna sredina šta je se zapravo tačno desilo. Ako imamo svjedoka, oni mogu potvrditi ili našu stranu ili njihovu stranu, a isto tako mogu dočarati neke činjenice što ni mi nismo vidjeli, niti su oni vidjeli. Tako da se na kraju krajeva sve uspostavi nakon istrage i to ne mora da znači da je ta druga osoba u pravu ako ona pokušaje tvrdi da smo mi krivi za auto udes. U svakom slučaju konsultujte se sa advokatom i ako imate bilo kakvih pitanja za mene možete me dobiti na 314 352 6800. Hvala, prijatno.